Unsa? Hudson. Oh, Adri lagi? okay. Ah. Simpo, sir. Thank you kayo. Salamat, sir. Nya, sir, naari tayo kuan. Imong ngalan para sa raffle. Ay, sa minors, sa major. Okay. Salamat kayo. Kampay! Bye. Yo. Kila sa vlog di mo. Ah. Ma, tanda ko Stevie ma. Palaguging mong papa, pagamping mo. Tala ni mo. Ayaw na bro. Sana pala rin. Siuha na eh. Kuway. Si Pape. Bayan ko to mga ka-vloggers o kaka-mga. Okay, ikaw ang bida ngayon bro. Riders looking early. Okay. Sinawag mayo. Carlos the Racer. What's up? CCP Cebu. Right. Ninyo diri nya ato ra man dito ka uno. And of course, for the information of all Hello. years, Okay, explain sir, ano ito? Bilang 800 ani. Kau na sir, 250 lang. Kana. Kana. Gear oil, wa may pang 1 liter, 150. 150 itong Aerox sir. Kontintim nila. Bayo taw. Presenter, ang host for this year ang ACP Cebu. Sa lahat po ng chapters way back from Manila to La Union and
to the south, yung Cavite, especially down south. We would like to request the presence of the head of Yamaha Motor Philippines. We have here Mr. Tony Acuesta, Marketing Section Manager of Yamaha Philippines. A few moments later. Hey! Lumapit ka kaya sa akin. Uy, mo! Tayo na! Tayo na! SCP! Nung pag-uhaw sa pag-ibig